салом подписчикои меҳрубони ман, иншоалло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам даст шумо мақбул мешава ва дастгириҳоятонро фаромӯш накунед азизони дилам. Касе ки нав дар канали мо обуна шуда, ҳамаи шумоам хуш омаден ва иншоалло ки то охира бо ман мемонед ва наворои нав ба нави маро тамошо мекунед. азизони дилам, иҷада мо торгови центри пешхонамон рафтем. Мара яки дилам чӣ хостак, бургер хостак. бургер хирӣ омадам. Чӣ хеле одам да яким хеле ягон чӣ мефораку. Мадам бегаи бургер форид рафтам, як дона хӯрдам. Дига нахӯрдам, нафоридакам. Ҷабахма як дона бургер гирифтам, ба самина наггетси фри дадаш нахӯрдак. занҳои зебои ма, 1 минутак вақтона мегирам. муроҷиати ма барои шумо ҳай боз. имрӯз ма шумо дар компанияи Faberlic тавсия метим ки ҳамаи шумо аллакай медонед занҳои тоҷикӣ мо кор мекунанд. алами хоҳарҷон ма дар шумо тавсия метим ки кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. старши витси директори дар компанияи Faberlic. шумо ҳам метонед ки биёен қатиш кор кунед дар хонаашта, маблағ ба даст биёред. азизони дилам, шумо дар фақат телефон дар кора интернет тамом. кор бениҳоят осон аст. шумо дар донистани забони русӣ муҳим нест, диплом доштан муҳим нест. фақат як телефон дар кора тамом. дар баробари кори хонатона кардан дар телефон 1-2 соата кор мекунед, маблағ ба даст меёред. ҳеҷ мушкилӣ надорад духтаро. худтон дар бовар кунед, тамом. занҳо ки тавонистанд, пас мо шумо ҳам метонем. агар компанияи Faberlic дурӯғ боша, занҳои қадар сум дода реклама намехаранд духтаро. бовар кунед, касе ки регистратсия мешава мега ки чӣ ба мо барвақттар регистратсия наштем. ин қадар кори осон, кори хуб, маблағи хуб. шуморам ки регистратсия шудагӣ нестен, рақамҳои болои экранда бинависонед. хоҳари беҳтарини ма кора дар шумо мефаҳмона ва то ба по хестантона ёрдам мекунад. азизони дилам, компанияи Faberlic ҳамаи чиро дорад духтаро. шампун, рексона, зубнои паста, даже чизои хӯрданӣ дорад, пушока дорад, тамоми чиза дорад духтаро. шумо ойлик мегиред, декрет пулӣ мегиред, бо барзами ай тарафи наставникотон тиллову нуқраву хеле чизо мегиред. хонаи шумо пури духиву косметика мешавад. азизони дилам, ва боз чанд миллиони пул мегирен. ранги нами занҳои тоҷикӣ мо дар саҳнаҳои калон баромад мекунем. ин орзуи ҳар як зан аст. шахсан ман худам кор мекунам. азизони дилам, шумодам тавсия метим ки будроен кор кунед, пушаймон намешавед. хушрӯчои ман ҳамаи шумодам муваффақият. касе ки кор кардан ҳам нахоҳад, ягон чиза касб карданӣ бошед, ай хоҳараки маза касб кунед, ба шуморо роӣ мекунад. ва ногуфта намонад ки хоҳари ман ютуб канал кушодагӣ ай, метавонед ки будроен подписатсия кунед, ай номи канали ман салом расонед. беҳад хурсанд мешам духтарои хушрӯи ман. каналишда иншоалло наворои пухтупаз, наворои хуб мепартояд. дастгириш кунед духтарои хушрӯи ман. духтарои хушрӯи ман, мо чи магазин омадем. торгови центр рафта будем. мо қатъи осамин бургер хӯрдем. рафиқ марда гуфт ки ман намехӯрам. ман ҳайрон шудам, гуфтам чӣ ба намехӯра ки мега ки ман ҳамин гӯштак бирён мекунам, мехӯрам. чӣ мекунем марда? чӣ мешавад? мекардам ку бирён намехӯрам. тафш метем. тафш метем. духтаро дар хонаи дигар дар квартирамон мекардак. ака иҷа омадагӣ хумам қай овқот накардам, як бор овқот кардам. чун имрӯз марда гуфт ки ман овқот мекунам. духтар ҷон, روغن مونده. اینا میپختیم.
استخون با مزهش میکنه. میده. این خاشی لحمه که استخوان بیشتر مولای مکه همه پته سونه با مزهش میکنه. حاضی مایداشون کنه و بشویمشون نمیتونم بعد این گفتی رسیدیش امروز گفت دم بگی من خود میکنم ما سیریم خیلی باید کم طرف میخوریم از بیشتر کرا میشه؟ بشویم مخبر زنک بشویم اگه ما کار ماما ببینم بسم الله هست فقط اول نایده نمیشویم نمیزنم خود با کفه زنم کرکی کنی؟ یه کرکی نیست اصلا سوی اون تنبالم اسکی شسکی نکته بکنم دیگه نمیم نه چی رب گریم از کفته نکنیتیم گاو زن دربان شکم و پک میروزیم که این روز داداش قطعی سمین بلوگش ده اصول بلوگر بدی؟ دادات ناو بلوگش ده هم؟ هم قباهی کشیدین کی؟ آهی داری؟ نه آخی مخلی اوف گفتن یا اون کس شما را مجبور کرده یا خود کنه نه چی با من خودم حلاوت میبارم خود کردگی آیا خود کردگی یا که ایوردم کردگی؟ می اردم کردگی خود کردگی حلاوت میبارم در خونه نامون؟ رو هم خیلی کلون ریزه میکنه یوسا چرا بیشو بمزنیم؟ ایره امید پادپیسچیکاش فقط میگه که گپ زنم اون این گپ زنم اون این گپ زنم من فقط میگمش که کم گپ زن اپوش میگن گپ زنم خلاص دیرتر میشوم مردک او خیر خود شده شروع یک کس گفته که خوب میگوید چی؟ او کخنیتون خشرو بود ای کخنیتون نه خشرو نبود ای خشرو نیسته اکی جو ایجا اولی نوای آخی ایجا را اولی تاویستان دارن؟ ایجا را که تاویستان داریمون میکنیم دخترو ایجا را با اوجا دا خشرو میکنیم انشالله نصیب میگه دادم یک مور خود میکنه آخی این دخترها داده تا خود کنی شدیدی انچم بورن دو خونو
بعد هر گپ میگن ای خیلی خیلی چی میگن؟ آدمو؟ اوه خیلی رو اون جوی چیزیش نیست در چشم بندیش نیست اوقات کنی ها؟ اون جوی چیزیش نیست اون میگن که زنش کاملا داره خودش اوقات کردسته ما کاملا دارم تلفن داشته دیف موندگی ما میگم که ما کنم میگم امروز تو دم بگی من میکنم دمی چی در پیش نیست داری که ها یکون جایی چیز چه یکم مثال هر گپ میگن هر گپ میگن نکنی زن گفتی هم گپو کنی زن نیسته کن از ما قطعه بعد من سوگا چقدر حلاوت بردستیم در سیگار حلاوت بردستیم که ما 2 نفر خود کردستیم خود نه سری دستم جزبل جزبل گوشتم уже چقش پر مادسته بزرگتر رضا میکنیم گوشت کرگی پختنجده بعد اونا رو میدوزیم مایل؟ مایل بیا باش شدیم نپشن میشه دخترها پیاز شرزه میکنیم چرا مردک پیاز شرزه نمیکنی؟ راستی که من یک بار کده بودم پیاز شرزه کده بودم آخر چلیکم چرتید کوچی کارچه خطی بریدم ده چلیکم دیگه هم چقدر توبه کده میکنم اکر ریزه بود میترسم که اگر بود جایی که تی بود تو در بودم میکنیدم اخصر چقدر پیاز چرتونه که اکو ما چلیکم چرت ده بود میشه از تیتش میکنم بعد آجا هم نگی هم دسته او باور که درونش همه بینی که او دهنت میره اکا اوقات اختا تعریف میکنی چی به هر کس اوقات کده نمیتونه او شرزه نمیکنیم سوره دیدی؟ یا باید ما کم فقط ماشه کم نمیرسیم هیچ گرمه دیگه خیلی میسته وجد خواهیم نمکش بکنیم همون وجد داره میشه بکنیم این زنک سبسر خک شید بیوشه میدوزیم همون دیگه مکنم اختراق شویمه خوراک شاورما آماده شد به حد اشتیاق آوره نگاه کنین چه خیلی خوش رو من دست مزدگی نیستم دخترها بخدا که امی پیاز شرزه کردم تمام ما در اشتیاق تام بیاین همه کسا اوژن کنیم از این دلم رحمت مردک جان با اشتیاق تام زنک دستکاتون درد نبینه به حد بلازه تک توفتسته بگیرین کو اینو با میگیری کو میکنی خیلی کلچت بگیرین لیمون تام برزن لیمون میریزیم میزنیم بیاین دخترها یاسمین دخترها تا یکان چی بگو؟ اصلا دختر قسمه اینو سرن گوش بیلان که در گوش بیلی خیلی بیلن این گوش بیلان خیلی بیلن این گوش بریان است گوش بریان دیگه خیلی این چیه گنه؟ چیه گنه؟ این گوش دقیقی همی یه چیز تفش میدی تمام گوش بریان دیگه فهمم لیمون نخی یاسمین بگیرین بخورین بگیرین کچ خیلی ماده بسم الله الرحمن الرحیم چه خیلی؟ بخته؟
اگر تو بخوای باید بها بتوی خوی خیلی اگه پس چیکار ما تلفن رو بکشم بخرم بعد میگون چه خیلی اومده